قرآن ذکر اہل بیت کرنو کرن توفیق عطا درود و سلام وسن محمد و آل محمدن پیٹھ نم سانہ باپت ہدایتک سبب چھ نم خداوند کریمن مبعوث کر بنی نوا انسان سندی ہدایت باپت اللہ تُہۍ کرو ونیُک تام عبادت پرٛٮ۪تھ انسانن ییٚمِس یِتھ کٔنۍ توٚگ یُس یِتھ کٔنۍ خداوند کریمس نش برونٛہہ کُن آو پرٛٮ۪تھ أکۍ کٔر عبادت کٲنٛسہِ نماز پٔر کٲنٛسہِ مرثِ مصر پوٚر کٲنٛسہِ دعا پوٚر کٲنٛسہِ زیارتھا پٔر کانٛہہ ژھوٚرُے شب بیدار روٗد یہ چھِ حقیقتاً بوٚڑ اکھ توفیق خداوند کریم سٕنٛدِ طرفہٕ اللہ گۄڈٕ تِکیازِ اَسہِ چھِ روایتن اندر اگر یژھان آسہِ اِنسان تٔمۍ سُنٛد دعا گژھِ قبوٗل گژھُن تٔمِس چھِ اہل بیتو امر کوٚرمُت یہِ پنُن دعا ٲسۍ زِ امہِ سلوٲژ سۭتۍ یُس أسۍ محمد و آل محمدن پٮ۪ٹھ چھِ سوزان امہِ سۭتۍ ٲسۍ زِ پنُن دعا قبولیتس واتناوان استجابتس واتناوان اللہ یُس تہِ اَسہِ عبادتھا کٔر یتھ رٮ۪تس اندر یا آز تام کٔر بالخصوٗص یتھ شبس اندر سُہ عبادت قبوٗل گژھنہٕ باپتھ کرو خدیٖر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز بلند اکھ صلوات اللہ تۄہہِ نِش چھُنہٕ پوشیٖد تُہۍ سٲری چھِو زانان کہ یُس زن خود اگر انسان وٕچھِ ماہ مبارک یا رمضان تمہِ پتہٕ اگر ییٚمہِ رٮ۪تٕکۍ یِم خاص شب وٕچھِ سُہ شبِ کُنوُہ آسہِ سُہ شبِ اکوُہ یا أزیُک شب شبِ ترٛوُہ امِچ فضیلت چھنہٕ کٲنٛسہِ نِش ژوٗرِ اگر انسان صرف دِقت کرِ اکھ سرسری نظر کرِ اتھ سورہ قدرس پٮ۪ٹھ یا یتھ أسۍ ونان چھِ سورہ انا انزلنا یہِ انسان چھُ أتی سورُے لبان أمِس چھُ سورُے برونٛہہ کُن یِوان کہ خداوند کریمن کوتاہ اجر چھُ اتھ تھومُت کۭژاہ فضیلت چھِ اکہِ لٹہِ بیٚیہِ سارنٕے ہٕنٛدِ باپتھ مختصر امیُک ترجم تہٕ اکھ نۄقطہٕ امہِ سورِ اندر صرف اکھ نۄقطہٕ اکھ یہِ کہ سورہ قدر اتھ اندر چھُ خدا صٲب گۄڈے فرماوان بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پتہٕ دوٚیِم آیت وما ادراک ما لیلۃ القدر أسۍ چھِ تُہۍ تہٕ بہٕ اکھ عام انسان اَسہِ منٛز چھِ تِم تہِ انسان نۄمن عربیس پٮ۪ٹھ بالکل نظر چھے یی کینٛہہ چھِ تِم انسان نۄمن ذرا برابر نظر چھِ کینٛہہ چھِ نۄم 50% چھِ ہٮ۪کان اتھ عربیس سمجھِتھ اَسہِ منٛز چھُنہٕ کٕہۭنۍ تہِ اکھ سُہ یُس حقیقتن اتھ عربیس سمجھِ ہے تہٕ پتہٕ پرِ ہے یا خود اتھ قرآنس أسۍ چھِ بالکل کم ہٮ۪کان سمجھِتھ مگر نۄم زن عالم تریٖن یُس زن ساروی کھۄتہٕ عظیٖم بنٛدٕ خداوند کریم سُنٛد خداوند کریم سُنٛد حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہِ چھُ تِمن خطاب گژھان وما ادراک ما لیلۃ القدر یا رسول اللہ تُہۍ کیٛاہ درک کٔرِو یہِ شبِ قدر کیٛاہ چھِ امیُک علم پانہٕ خداوند کریمن علمِ حقیٖقی علمِ قابل پیغمبر صٲب یتھ أسۍ ونو خداوند کریمن چھِ امہِ نِش عٲجِز تھٲومٕتۍ وما ادراک ما لیلۃ القدر پتہٕ خدا صٲب پانے ونان لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہِ شب یُس شب یتھ شبس اندر أسۍ وٕنکیٚس چھِ یہِ شب چھِ ساسو رٮ۪تو کھۄتہٕ بہتر ساسن رٮ۪تن یوٗتاہ اکھ انسان خداوند کریمس نزدیٖک ہیٚکہِ گٔژھِتھ تمہِ کھۄتہٕ ہیٚکہِ صرف یتھ أکِس شبس منٛز اکھ انسان پننس خداوند کریمس نزدیٖک گٔژھِتھ اگر اکھ انسان ساسن ؤرین توبہٕ کرِ ساسن ؤرین روزِ پران استغفر اللہ ربی واتوب اگر یتھ صرف أکِس شبس اندر پرِ سُہ چھُ ہُمو ساسو رٮ۪تو کھۄتہٕ بہتر پرٛٮ۪تھ اکھ کٲم اگر انسان یہِ وٕچھِ بُتھ ساسن رٮ۪تن ییٖژاہ بہٕ عبادت کرٕ ساسن رٮ۪تن یوٗتاہ بہٕ استغفار کرٕ تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ ہٮ۪کہٕ بہٕ یتھ أکِس شب تِکیازِ لیلۃ القدر خیر من الف شہر وۄنۍ کیٛاہ چھُ اتھ شبس منٛز گژھان یہ مےٚ اوترٕ بیان کوٚرمُت بہٕ کرٕ نہٕ یہِ بالکل بیان کِہیٖنۍ تنزل الملائکۃ والروح فیہا اتھ یُس زن شب چھِ اتھ شبس اندر چھِ خداوند کریم سٕنٛدۍ سٲری ملائک وسان
ساری روح وسان یتھ زمینس پہ یتھ دنیاہس اندر یوان بِإِذْنِ رَبِّهِمْ خدا وند کریم سند امر سۭتۍ کیازِ ام کیازِ چھِ یور وسان خدا وند کریم ییٚمہِ ساتہٕ امر چھُ کران امہِ پتہٕ کیاہ حظ سلام ہی حتی مطلع الفجر یہ لفظ سلام اگر انسان وچھ صرف لفظ سلام سلامُک مطلب کیاہ حظ گوٚو سلامتی اگر أسۍ کٲنٛسہِ وَنان سلام علیکم امیُک مطلب گوٚو ژےٚ پٲٹھۍ ٲسِن سلامتی خدا صٲب تھٲینے سلام یہ چھِ امہِ لفظ سلام امنیت ونس بچاو ونس پروٹیکشن ونس یُس تہِ اکھ انسان اتھ ہیٚکہِ ؤنِتھ سلامس کانٛہہ تہِ چیٖز وہ ییٚمہِ ساتہٕ انسان وٕچھان یہ سلام لفظ سلام چھُ قرآنس اندر مختلف جاین استعمال گوٚمُت لفظ سلام اکھ آسہِ تۄہہِ یاد ییٚمہِ ساتہٕ حضرت ابراہیم علیٰ نبینا و علیہ السلام گژھان چھِ پانہٕ یِمن بُتن چھِ سارنٕے مسمار کران ام کس اتھ گۄنہس اندر یُس بظاہر تہنٛدن نظرن منٛز اوس گۄناہ تٔمۍ پھٕٹرٲے ام بُت یِم زن بُت ٲسۍ یِمو بنٲومٕتۍ یِمو دوٚپ أمِس دِمو أسۍ سزا آے حضرت ابراہیم کوٚرُکھ گرفتار امہِ پتہٕ أکِس بٔڑِس مٲدانس اندر یا أسۍ ونو بٔڑِس چاہس اندر یا بعض اوس لیوکھمُت تنوٗرس اندر یہ زیُن کوٚرُکھ جمع یُس تہِ زیُن اوس سورُے کوٚرُکھ جمع اتھ دِتُکھ نار ییٚمہِ ساتہٕ نار اتھ گوٚنڈُکھ امہِ پتہٕ کیاہ چھُ یِوان کرُن حضرت ابراہیم ات نارس اندر درٛاو قرآنس منٛز آسہِ تۄہہِ پوٚرمُت وقالا خدا صٲبن ووٚن یا نارو کوٗنی بردم و سلامن علی ابراہیم یہ آیہِ کریٖمہ چھِ تۄہہِ پٔرمٕژ سارے خدا وند کریٖمن کوٚر اتھ نارس امر یا نارو کوٗنی بردن و سلامن ٹھنڈ بن و سلامن بیٚیہِ سلامتی بن اکھ لفظ بالکل اکھ لفظ علی ابراہیم یہ لفظ سلام چھُ انسانس ذہنس اندر تھاوُن یہ کۭتِس ٹایمس حظ ووٚنُکھ کوتاہ ٹایم لگہِ خدا وند کریم سٕنٛدِ امرٕ سۭتۍ اتھ نارس گُلزار گژھنس اکھ لحظ بالکل کیازِ خدا صٲب کیاہ حظ کُن فایر خدا صٲب چھُ ونان بن یہ چھُ بن اتھ چھنہٕ زبان لگان بہٕ اگر أکِس سیکنڈس لچھِ بٔڑۍ حصہٕ تہِ کرٕ تمہِ پتہٕ بہٕ دپہٕ نہ حظ یوٗت ٹایم تہِ چھُ لگان خدا صٲبن ووٚن کُن فیکون سُہ چھُ بنان یتھ چھِ انسانس دقت کرٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ حضرت ابراہیم اتھ نارس اندر ترووُکھ حضرت ابراہیم چھُ وُنہِ نار نِش دوٗر وُنہِ چھُ نارس پٮ۪ٹھ پیوان انسانس تہِ کوٗتاہ وقت لگہِ اتھ تام پیوان اگر بہٕ یہِ موبایل اتھ منٛز یلہٕ تراو اکھ سیکنڈا تمہِ کھۄتہٕ واریاہ کم چھُ اتھ لگان اتھ تام پٮ۪نس أتھۍ لفظس اندر چھُ خدا وند کریم اتھ نارس کران امر یا نارو کوٗنی بردم و سلامن علی ابراہیم ابراہیم سٕنٛدِ باپتھ بن سلامتی ییٚمہِ ساتہٕ یہِ امر چھُ گژھان سٲری چھِو تُہۍ زانان اتھ نارس کیاہ گژھان گُلزار اتھ نارس چھُ گژھان گُلزار ییٚمہِ ساتہٕ یِم دُشمنہِ دیٖن دُشمنہِ نبی دُشمنہِ خدا آیہِ برٛونٛہہ کُن یِمن چھِ پاے اسہِ ترٛوو حضرت ابراہیم نارس اندر مگر اتہِ چھِ وٕچھان حضرت ابراہیم چھِ اتھ باغس اندر یتھ منٛز پرٛٮ۪تھ طرفہٕ چھُ گُل تہٕ گُلال یتھ منٛز پرٛٮ۪تھ طرفہٕ چھِ سبزار یتھ منٛز پرٛٮ۪تھ طرفہٕ چھِ یتھ أسۍ ونو کُل ہُنٛد پٲٹھۍ زن چھِ جنتس اندر حضرت ابراہیم علیٰ نبینا کمہِ سۭتۍ حظ سلام لفظ سلام صرف اکہِ لٹہِ أکِس لفظس سوزُکھ حضرت ابراہیم سلام نارس گوٚو گُلزار وُنکیٚس ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ چھِ وٕچھان ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ پوٚر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّہِم پننہِ پروردگار ییٚمہِ ساتہٕ امر چھُ دِوان گٔژھِو کیاہ ہے سلامن ہی حتی مطلع الفجر یہوے سلام یُس سلام حضرت ابراہیمس سوزُکھ اتھ گوٚو نارس گُلزار یہوے سلام نتہٕ چھِ آز یِوان مگر حضرت ابراہیمس سوزُکھ أکِس لحظس صرف یہ سلام أکِس لحظس مگر یتھ اُمتس تۄہہِ سارنٕے مومنیٖنن تۄہہِ سارنٕے مومناتن چھِ خدا وند کریم یُس شامٕچ بانگ پٔرٕکھ ٲدۍ تمہِ شامچہِ بانگہِ پٮ۪ٹھ صبح ییٚمہِ ساتہٕ پھلہِ اوٚتام خدا وند کریم سلامٕے سلام سوزان حضرت ابراہیم سُنٛد سلام سوزُکھ أکِس فرشتس اتھِ سٲنۍ سلام کتھ سۭتۍ حظ تنزل الملائکہ والروح اکھ چھِ تمام ملائک یِم زن خدا وند کریمن خلق چھِ کٔرمٕتۍ تِم یِوان بیٚیہِ روح سُہ روح القدس آسہِ حضرت جبرائیل امین آسہِ یا سٲنۍ ارواح یِم آز تام یور چھِ گٔمٕتۍ تِمن چھُ خدا وند کریم سوزان
کتس وقتس یم سات اکہ لحظک سلام ہیک حضرت ابراہیمس ات نارس گلزار کرت سون یس سلام اس خدا صاحب سوزان ام شام پہ طلوع الفجر ہی حتی مطلع الفجر یوتن صبح پھلان تھی وچھو یہ کوتا ہیک انسان سن مشکلات آسان یہ کوتا ہے کہ امس انسانس درج دت یہ کوتا ہے کہ امس مقام دت اکہ لحظک انسان سلام نارس گلزار کرے کیا سون یہ شب قدر یت اندر خدا وند کریم سلام سوزان سو تیس وقتس یہ کتیا مشکلات ہیک سن آسان کرت یہ کتیا سن حاجات ہیک روا کرت یہ کتیان بیمارن ہند شفا یابی بنت یہ کتیان اندرمن دادن گژھِ دوا یہ کت کن ہیک امس انسانس امس ضلالت مز تلت معراج کرنائت یہ کت کن ہیک امس انسانس یزن عبد الدنیا یہ کت کن ہیک امس بنائت عبداللہ خدا وند کریم سند بند یہ امس انسانس سمجھن یہ امتس ییز کم سند ببرکت حضرت محمد مصطفیٰ اپن صلوات یہ کس حاصل گژھان پرٛٮ۪تھ تٔمِس انسانس بہٕ ونہٕ اگر میٲنِس انسانس نش کانٛہہ انسان آو 15 منٹن کانٛہہ انسان آو پوٗرٕ شبس کٲنٛسہِ پوٚر قرآن کٲنٛسہِ پوٚر نمازی ٲس شاید بہٕ تِکیازِ بہٕ چھُس انسان بہٕ چھُس بندٕ بہٕ چھُس مخلوق شاید بہٕ ونہٕ نہ حظ یہ آو کمسٕے ٹایمس أمِس دِیِو کم اجر یہ آو زیادٕ ٹایمس أمِس دِیِو زیادٕ مگر خدا صٲب چھُ وَنان یُس تہِ خلوٗصان مےٚ برونٛہہ کُن آو کٲنٛسہِ ژٔرٕے شب بیدٲری کٔر کٲنٛسہِ کینٛژس ٹایمسٕے شب بیدٲری کٔر کٲنٛسہِ زیادٕ اعمال دِتۍ انجام کٲنٛسہِ کم اعمال دِتۍ انجام خدا صٲب چھُ یِمن سارنٕے برابر درجہٕ یہ چھُ یِمن سارنٕے حتیٰ ییٚمۍ زن 2 رکعت نماز آسن یتھ شبس منٛز أمِس تہِ چھِ یِم درجات مگر انسانس مقام وچھن وقتچ تنگی وچھن بالکل کم انسانس کیا مقام وچھو یہ اوتر اکی جائے عرض کورمت یتھ کر بیٚیہِ نمن پنن لکٹن باین بیٚنٮ۪ن ہٕنٛدِ باپت عرض انسانس چھُ پنُن وجود وچھن پنُن سفر وچھن پنُن آغاز وچھن پنُن انجام وچھن بہٕ کتہِ آس بہٕ کتہِ چھُس مےٚ کوٚت چھُ گژھُن یہ چھُ أمِس انسانس وچھن بہٕ کرٕ اکھ مثال بیان اخ وقت اوس اس سارنٕے اوس سُہ اکھ وقت ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ دُنیاہس اندر ٲسۍ اسہِ اوس نہٕ وجوٗد بہٕ اگر مثال اگر بہٕ چھُس زامُت 98 اندر بہٕ ونہٕ 95 اندر اوس نہٕ میون وجوٗد خدا صٲبن بخش مےٚ وجوٗد یہِ ترٛٲوٕن تۄہہِ سارنٕے اسہِ بخش خدا صٲبن وجوٗد ییٚمہِ ساتہٕ وجوٗد کوٚرُن عطا گۄڈٕ ٲسۍ عدم وۄنۍ دِتُن وجوٗد ییٚمہِ ساتہٕ دِتُن امہِ پتہٕ کٔرٕن اسہِ زندگی نصیب زندگی کرن عطا یتھ منٛز مختلف نعمات مٲلی نعمات تہِ معنوی نعمات مگر 2 وقت تھایہِ خدا وندِ گرِ اکھ صراط المستقیم بیٚیہِ سُہ ابلیس سٕنٛز وتھ ییٚمہِ ساتہٕ اگر اتھ سفرس أسۍ سنو مختصر پٲٹھۍ توجہ کٔرِو تُہۍ یورکُن اکھ وقت اوس وجوٗد اوس نہٕ کِہیٖنۍ خدا وندِ کریٖمن کوٚر وجوٗد عطا وۄنۍ چھِ أسۍ یتھ منٛز اسہِ سارنٕے چھُ وٕنکیٚس وجوٗد اکھ أسۍ چھِ زندگی بسر کران نوٚم آز تام ٲسۍ اسہِ سۭتۍ زندگی بسر کران تِم ییٚمہِ ساتہٕ ییٚمہِ دُنیا درٛاے اسہِ کیٛاہ کوٚر تِمن اسہِ تُل تِہُنٛد بدن سُہ بدن تِہُنٛد کوٚر دفن مقبرس اندر ییٚمہِ ساتہٕ بدن کوٚر دفن أمۍ سُنٛد یہِ وٕچھِو تُہۍ سفر گۄڈٕ اوس نہٕ کِہیٖنۍ وۄنۍ اوسُس وجوٗد وۄنۍ مۄکلان چھُ أمۍ سُنٛد وجوٗد أمۍ سُنٛد بدن چھُ گژھان اکھ مقبرس اندر أمۍ سُنٛد روٚش واتان عالمِ برزخس عالمِ برزخس اندر ووت یہِ چھُ مےٚ اوترٕ بیان کوٚرمُت عالمِ برزخس اندر چھِ أمِس انسانس یِمے 2 جایہِ یا چھِ عذابس اندر مبتلا نتہٕ چھِ نعماتن منٛز مشغوٗل نعماتن منٛز غرقی انسان نوٚم تہِ آز تام از حضرت آدم علیٰ نبینا وعلیہ السلام خدا وندِ کریم سٕنٛدۍ نوٚم تہِ بندٕ ٲسۍ نوٚم ییٚمہِ دُنیا درٛاے تِمن سارنٕے مقام کتہِ چھُ وٕنکیٚس عالمِ برزخس یا چھِ تِم عذابس اندر یا چھِ نعماتن اندر نوٚم تہِ درٛاے مگر خدا صٲب چھُ اتھ غفور الرحیم یہِ چھُ تھاوان أمۍ سُنٛد انسان سُنٛد نامے اعمال یلہٕ نو ونکس تتہِ چھِ تِہنٛدۍ نامے اعمال چھِ یلہٕ اسہِ ییٚمہِ ساتہٕ پتہ آمد پننٮ۪ن مردن ہٕنٛدۍ نٔے فاتح سوٗز یہِ فاتح گوٚو تِہنٛدٮ۪ن نامے اعمالن منٛز اضافہٕ یہِ گوٚو ایڈ تتہِ یِمن ہُرے اتِتھ ثواب اگر اسہِ منٛز کانٛہہ بُرٕ کٲم کرِ سون مول موج چھُ ییٚمہِ دُنیا درٛامُت أسۍ اگر بُرٕ کٲم کرو تمیُک عذاب تہِ چھِ تتہِ مٲلِس ماجہِ پیٚوان وٕچھُن یہِ چھُ واتان یہ بالکل یمن رٲبطہٕ یتھ دُنیاہس تہٕ اتھ عالمِ برزخس اندر ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ نامے اعمال چھِ یلہٕ اتھ صوٗرتس منٛز وٕچھان اتھ چھُ خدا وندِ کریٖمن یہِ تہِ تھوٚومُت أمِس اکھ فیسلٹی اکھ کہ اگر کٲنٛسہِ انسانس ثواب چھُ کم وۄنۍ چھِس یورٕ پنٕنۍ سوزان نوٚم ٲشناو رشتہٕ دار وغیرہ یا أمۍ آسہِ پانہٕ کانٛہہ صدقے جٲریہ تھوٚومُت یہِ چھُ یِمن تام واتان أمۍ سٕنٛدِ
سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ ثواب گٔے اِضافہٕ یہِ چھِ اَمہِ نارٕ جہنم منٛز نیران یہِ چھِ اَمہِ عذاب منٛز نیران أمِس کوٗتاہ چھُ خۄدا وۄنۍ کٔرِم نِوان اَتھ جنتس اندر یہِ چھِ ہٮ۪کان اَتہِ مۄکلِتھ یہِ چھِ ہٮ۪کان اَتہِ رِہا گٔژھِتھ أمِس مگر اَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِمے نۄم زن سٲنۍ ارواح چھِ یِم چھِ یور یِوان یِہوے تنزل الملائکۃ والروح فیہا یِم روح چھِ یور یِوان مگر یہِ چھُ حقیٖقتن یہِ چھِ حدیث اَسہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِم روح یور چھِ یِوان یِم یا چھِ یور شاد گژھان واپس یا چھِ غمگیٖن گژھان واپس اگر اَسہِ وٕچھن یتھ جایہِ شاد چھِ گژھان یِمن چھِ تتہِ عزتس ہُرٮ۪ر گژھان تتہِ چھُکھ عزتس زیادٕ اضافہٕ گژھان اگر خۄدا نخواست اَسہِ وٕچھن نہ حظ أسۍ چھِ مُبتلا بہِ کارہایہِ بد بُرٕ کامٮ۪ن سۭتۍ چھِ مُبتلا یِم چھِ غمگیٖن یور واپس گژھان تتہِ چھِ یِمن شرمندگی ہُنٛد احساس گژھان باقین گوٚو یہِ سفر گۄڈٕ اوس نہٕ کِہیٖنۍ خۄدا صٲبن دیُت وجوٗد أمۍ سُنٛد بدن قبرِ اندر أمۍ سُنٛد روح عالمِ برزخس اندر عالمِ برزخ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ أمِس انسانس اکھ وقت واتہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سٲری مرو اَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ انسانس سفر کرُن أمِس چھُ نیرُن عالمِ برزخ پٮ۪ٹھ کوٚت اتھ چھِ ونان سفر من البرزخ الى المحشر یہِ چھُ أمِس سفر یہِ سفر چھُ سخت تریٖن سفر مےٚ چھُ امہِ برونٛہہ تہِ عرض کوٚرمُت اتھ برزخس اندر آسن کینٛہہ انسان نۄم زن سانٮ۪ن الفاظن منٛز امیٖر آسن یِمن آسن واریاہ اعمال یِمن آسن نماز یِمن آسن روزٕ خُمُس حج زکات اَمہِ سۭتۍ صدقات تمام چیٖز آسن یِمن سۭتۍ اور مگر ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھن امہِ سفرٕ درٛاے برونٛہہ کنہِ چھُ اکھ انسانا گژھان اِستاد یہِ چھُ ونان ژٕ حظ چھُکھ میون قرضدار اللہ اگہ سُہ قرض ییٚمیُک انسانس پتہ چھِ مےٚ چھُ أمِس دیُن سُہ چھُ دِوان اگر عمدن کٲنٛسہِ ہُنٛد حق کھیٚیہِ انسان حقوق الناس یتھ أسۍ ونان چھِ حقوق العباد یتھ أسۍ ونان چھِ اگر کٲنٛسہِ ہُنٛد حق کھیوٚو یہِ رِوایتن اندر چھُ یہِ شخص چھُ أمِس برونٛہہ کنہِ اَمہِ ساتہٕ اِستاد گژھان ژٕ حظ دارکھ مےٚ یوٗتاہ ژےٚ حظ چھُتھ مےٚ یوٗتاہ کھیوٚمُت اکھ کنال زٔمیٖن زٕ کنال زٔمیٖن ژےٚ حظ چھُتھ میون یوٗتاہ پونٛسہٕ کھیوٚمُت یہِ حظ میون حق چھُتھ غصب کوٚرمُت حساب کر حظ خۄدا وۄنۍ کٔرِنۍ تہِ چھِ امر کران أمِس انسانس اے انسان اگر میون کانٛہہ حق ٲسی گردنہِ پٮ۪ٹھ بہٕ کرہاے تتھ درگُزر تِکیٛازِ بہٕ چھُس غفوٗر رحیٖم مگر یہِ چھُ أمۍ سُنٛد حق یوٚتام نہٕ یہِ بخشی بہٕ ہٮ۪کے نہٕ اتھ بخشِتھ امہِ ساتہٕ ییٚلہِ یہِ برونٛہہ کُن گژھِ اِستاد أمِس کیٛاہ حظ فرماوان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ أمِس اَتہِ گُگرٲے کرِ پنُن حق منگہِ أمِس آسن پنٕنۍ اعمال صرف سۭتۍ أمِس پیٚیہِ أمۍ سُنٛد یہِ قرض نکھ والُن امیُک حق نکھ والُن کٕمو سۭتۍ پننیو اعمالو سۭتۍ مثال یِتھ پٲٹھۍ چھُنہٕ مےٚ لۄکٹٮ۪ن میانٮ۪ن بایَن یِوان جلدی سمجھ اگر کٲنٛسہِ اَسہِ رۄپیہِ ہتھ چھُ کھیوٚمُت یہِ دپہِ اَتہِ مےٚ اتھ رۄپیہِ ہتس دِ حظ مےٚ 2 دۄہ نٮ۪ماز أمِس چھِ أمِس 2 دۄہ نٮ۪ماز یِتھے کٔنۍ ییٚمہِ ساتہٕ بیٛاکھ قرضدار آو بیٛاکھ قرض یِتھے کٔنۍ ییٚمہِ ساتہٕ واتان دپان کینٛہہ آسن تِم انسان نۄم یتھ جایہِ ٲسۍ امیٖر مگر اور محشرس تام واتان واتان گٔے تِم فقیٖر کینٛہہ آسان اتِکۍ فقیٖر نۄمن زن ظُلم و جبر اوس آمُت یتھ دُنیاہس اندر کرنہٕ نۄمن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اوس حق کھٮ۪وان حق غصب کران أمِس اوس نہٕ اتِتھ کِہیٖنۍ مگر ییٚمہِ ساتہٕ پکان پکان یہِ روٗد پننٮ۪ن قرضدارن نِش رٹان اگر سۭتۍ چھُ کانٛہہ انسان سُہ چھِ اعمال یِمو اعمالو سۭتۍ پیوٚو أمِس یہِ نکھ والُن نتیٖجہٕ چھُ واتان یہِ چھُ اوٚتام غریٖب بنان مگر امہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ انسان وٕچھان اکھ جایہِ ییٚمہِ ساتہٕ وٲتۍ وۄنۍ أسۍ سٲری اتِتھ چھِ لگان عدالت خۄدا وندِ کریٖم سٕنٛز میدانِ محشرس اندر حساب و کتاب ذرہ ذرہ پرٛٮ۪تھ أکِس چیٖزس وٲجباتن حساب محرماتن حساب مگر سخت تریٖن یُس زن حساب آسہِ سُہ چھُ لُکہٕ ہٕنٛدِس حقس اگر کٲنٛسہِ ہُنٛد حق آسہِ ظٲہِر کوٚرمُت اگر کٲنٛسہِ ہمسایس آسہِ اذیت دِژمٕژ یِمن چیٖزن چھِ زیادٕ حساب بِلاخر خۄدا صٲب چھِ غفوٗر رحیٖم اتِتھ تہِ ییٚمہِ ساتہٕ حساب و کتاب لگہِ پرٛٮ۪تھ أکۍ سُنٛد ننہِ وَنہِ یہِ چھا جہنم کِنۍ جنتی امہِ پتہٕ چھِ 2 وَتہٕ نیران اکھ وَتھ چھِ نارے جہنمٕچ بیٛاکھ وَتھ چھِ جنت الفردوسٕچ یہِ انسان یا چھِ أمِس انسان سُنٛد وَمَصیٖرُہُ اِلَى النار یا چھِ أمۍ سٕنٛز وَتھ اکھ نارس تام گژھان یا وَمَصیٖرُہُ اِلَى الجنہ یا چھِ جنتس تام گژھان امہِ پتہٕ چھِ ابدی چیٖز یتھ تہِ اوس ووٚنمُت خۄدا صٲبن برزخس اندر چھُ أمۍ سٕنٛدۍ نۄم زن نامے اعمال چھِ یہِ چھِ یلہٕ اتٮ۪تھ اوس اِمکان یہِ مۄکلہِ ہے امہِ جہنمہٕ نِش أمِس انہان جنت کمہِ سۭتۍ حظ سانیو نۄم ٲسۍ اور صدقات وغیرہ چھِ سوزان یِم چھِ اتٮ۪تھ چھِنہٕ بِلاخر ہُہ یہِ کِہیٖنۍ اتٮ۪تھ کیٛاہ چھُ اتٮ۪تھ چھُ ہمیشہٕ خٲطرٕ یُس زن خالدیٖنہ فیہا ابدا ابدا ہمیشہٕ یا چھُ أمِس ہمیشہٕ أتھی جہنمس اندر روزُن یا چھُس ہمیشہٕ روزُن جنتس اندر جنتس اندر تہِ چھُ مقام جہنمس اندر تہِ چھُ مقام جہنمس اندر اگر کٲنٛسہِ کم گۄناہ آسن کٔرمٕتۍ أمِس آسہِ کم پہمتھ عذاب یُس زیادٕ گۄناہ کار آسہِ أمِس آسہِ زیادٕ عذاب یِتھے کٔنۍ ییٚمۍ انسانن نیک اعمال آسن انجام دِتمٕتۍ
یم کمی آس نیک اعمال انجام چاہے پاس گا کن سات مثلا ٹینتھ گئی پاس اکس انسان اکس سٹوڈنٹس 40 مارکس 40% یہ پاس بیس اکس انسانس 95% یہ پاس مگر درجات اتھے کنا جنتس اندر کنس آسن کم نعمات خدا بند کریمن عطا کرمت کنس آسن زیادہ نعمات عطا کرمت مگر یہ پتہ ابدی زندگی خیر و ابقا اخ یہ دنیا نش بہتر تے بیچ باقی روزن واجب یہ امس انسان سفر گوڑ اس میں کہین خدا صبن دس وجود زندگی کرن بسر ام سن بدن ات میچ اندر ام سن روح برزخس برزخ پہ امس واتن میدان محشر میدان محشر پہ ام پہ زوات یہ کت کن آس انسان کت کن اس امید انشاءاللہ خدا وند کریم کر اس پگہ سارنی جنت الفردوس عطا خدا وند سانن گنہن کر غفران حاضرین ہندن گنہن کر غفران سون حاجات ہا روا ملتمسن حاجات ہا روا خدا وند بیمارن بخش شفا مد نظر بیمارن بخش شفا سانن مشکلاتن کر آسان خدا وند سون تمام دین دنیاوی حاجات چھ اس خدا وند سون ساری حاجات کر روا قرض دارن ہم قرض کر ادا خدا وند سون ارواح کرو گری کے بحر رحمت اگر تمن کا سہو خطا جتت کرو در گزر ارواح حاضرین کرو گری کے بحر رحمت ناز مرحومین کرو گری کے بحر رحمت خدا وند اسلام اس کر فتح و نصرت عطا مسلمانوں کا عزت و آبرو عطا خدا وند سون بوڑ حاجت چی خدا وند سون امام کرن سان عہد ظہور دل دیدار سید کر سان چشم پر نور ادی محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد وکش انسان چھ استغفار استغفار وقت استغفار نمزن اس آسن حقوق خدا امن چھ استغفار ام پتہ بچن حقوق الناس یس انسانس پتہ مے فلان انسان سن حق یس انسانس پتہ مے فلان سن حق ہمت کن تہ طریق یم سات تمس باس اگر کنفرم چھس یاد چھس پتہ چھس امس حت الامکان کوشش کریں یہ دنیا امس من حق بخشش کریں سہ بخشس یا سہ دپس نا میں دیر یت کن تہ امس تک پتہ یم سات اگر انسان سٹھا کوشش کر ام پتہ روز دعا کران خدا وند کریم تہ پتہ امس بیس انسان سندس دلس اندر رحم و کرم تراو سہ پتہ امس انسانس بخشان سائن کوشش نوم شب چھ امس انسانس ہچناوان کہ کت کن خدا وند کریمس ات اخ وقت مناجات ات اخ وقت آہوزری ات اخ وقت خدا وند کریمس برو کن گژھن پنن ساری گناہ نوم تہ گناہ آسن گوٚمُت تکیازِ سوے چھ سہ اخ ذات یس برو کن انسان گناہ تہ چھ تراوان سہ چھس نہ آبرو ریزی کران خدا صٲب وتھان پتہ دنیاہس ونان ییٚمۍ انسانن چھ گناہ یتھ کٔنۍ کوٚرمُت بلکہ خدا صٲب چھ ستار العیوب سہ چھ سانن ٲمن پردٕ کران سُے چھ سانن گناہن بخشان سُے چھ سہ ذات یتھ برو کن أکِس انسانس پزِ پنن سر خم کرن آج چھ سُے شب آج چھ سُے شب اللہ یہ کُس شب چھ یہ چھ شب قدر یا أسۍ ونمس یہ چھ امیر المومنین سندین اولادن ہند یتیمی ہند شب یا أسۍ مختلف ناو ہیکوس دِتھ أسۍ ونمس یہ چھ حضرت زینب بن بیکسی ہند شب أسۍ ونمس یہ چھ امام حسین جمعہ گژھنُک شب أسۍ یُس تہِ شب ونمس مگر أسۍ کرو آز ذکر تکیاز خدا وند کریمن چھ آز مختلف نعمات سوزمژ مختلف نعمات امو من چھ کینٛہہ نعمژٕ نوم زن عظیم نعمژٕ چھ اللہ تُہۍ چھِو شاید ہیٚکمٕتۍ بس 2-3 منٹ کرٕ بہٕ تکیازِ سانٮ۪ن نومن اعمالن ہٕنٛدۍ قبولیتُک شرف چھ ییٚمے سۭتۍ حٲصِل گژھان اکھ نعمتا چھ خدا وند کریم سٕنٛدۍ یُس سٲری زانان چھ یس پٮ۪ٹھ پرٛٮ۪تھ أکِس انسانس پرٛٮ۪تھ أکِس پرندس پرٛٮ۪تھ أکِس چرندس پرٛٮ۪تھ أکِس حیوانس حق سُہ کۄس نعمت چھ سُہ چھ آب یُس پرٛٮ۪تھ أکِس تریش ہتِس حق چھ چنُک خدا وند کریمن تھومُت یہ چھ اکھ عمومی نعمت خدا وند کریمن تھومُت أسۍ وٕچھان ییٚمہِ ساتہٕ پیغمبر صٲب ٲسۍ جنگس نیران پتہ اگر دشمن اوس تریش ہوت آسان پیغمبر صٲب پننہِ لشکر من سوزان یمن دِیِو تریش
نہ فقط انسان نہیں ہو دپان نہ ایدن حیواناتن تہ دیزو گۄڈٕ تریش تِم تہِ گژھن تریش چیٚنۍ امہِ پتہٕ وٕچھان امیر المومنیٖن سُنٛد اِتھے کٔنۍ پرٛٮ۪تھ جگہ حتا ییٚمہِ ملعوٗنن ضربت چھِ لٲجمٕژ تٔمِس تہِ ونان اے حسن ییٚمہِ ساتہٕ شربت دِژٕکھ امیر المومنیٖنس دوٚپمس اے حسن مُجتبا مےٚ باسان ابنِ ملجمس چھُ ہوٚٹ خۄشک گوٚمُت گۄڈٕ دِ أمِس تریش یہِ چیٚیہِ تریش امام حسن مُجتبا یِتھے کٔنۍ امام حُسین در صحرائے کربلا ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان سُہ شخص ییٚمۍ آب اوس روٚٹمُت حضرت حُر تٔمسٕے حضرت حُرس ییٚمہِ ساتہٕ استقبال چھِ کران أمِس تہِ ونان اے حُر ژٕ چھُکھ آزاد أمِس تہِ بخشان مگر یہِ تریشہِ دۄد اوس حقیٖقتن سخت مومنیٖن بہٕ کرٕ زیادٕ بہٕ ونہٕ پۄترٕ ماجن ونہٕ یِمن بیٚنٮ۪ن ونہٕ یِمن لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بٲے چھِ تۄہہِ بایَن ونہٕ شبِ عاشوٗر ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھان شبِ عاشوٗر آز چھِ ترٛیٚیِم شب ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ اہلُ بیتِ اطہارن آب چھِ خۭمن انٛدر ترٛیٚیِم شب چھِ خۭمن منٛز کُم حظ خۭمن منٛز چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ معصوٗم خۭمن منٛز چھِ حضرت سکیٖنہ خۭمن منٛز چھِ علی اصغر مگر مومنیٖن لیکھان دپان ییٚمہِ ساتہٕ سکیٖنہ ٲس اتھ خۭمس انٛدر أمۍ اوس روٚٹمُت حضرت علی اصغر کۄچھِ انٛدر أتی اوس الران پننِس بٲیِس علی اصغرس مگر بےقرار ٲس گٔمٕژ پانہٕ حضرت سکیٖنہ یۄس پانہٕ تریشس ٲس سۄ چھِ بےقرار گٔمٕژ حضرت رُباب چھِ بےقرار گٔمٕژ اکھ وقت ووت حضرت سکیٖنہ ؤژھ یِمن خۭمن منٛز گٔے دپان پرٛٮ۪تھ مشکہٕ ٲس وٕچھان حضرت سکیٖنہ کُنہِ جایہِ ما آسہِ آب بہٕ دِمہٕ ہا پننِس بٲیِس علی اصغرس تریشہِ دام دپان ییٚلہِ نہٕ کُنہِ جایہِ آب وٕچھُن بیٚیہِ روٚٹُن علی اصغر کۄچھِ انٛدر دوٚپنس میانہِ بایہِ بہٕ گٔیسے آب ژھانڈنہِ مگر کُنہِ مشکہِ منٛز چھُنہٕ آب سارے مشکہٕ چھِ خۄشک گٔمٕژ مگر دپان ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ 8 عاشوٗر ووت وۄنۍ چھِ پننہِ دِدِ حضرت رُبابن کۄچھِ روٚٹمُت علی اصغر ماجہِ کرن نہٕ برداش پننِس اولاد سُنٛد تریشہِ دود ییٚمہِ ساتہٕ اسہِ چھِنہٕ اگر نہٕ اولادس دۄد چھِ دِوان شیٖر چھِ دِوان موج چھِ بےقرار گژھان مگر آز چھِ دپان شیٖر چھُ خۄشک گوٚمُت حضرت رُبابس علی اصغر روٚٹُن کۄچھِ انٛدر سٲری ییٚمہِ ساتہٕ درٛاے امام حُسینس اکھ وقت ووت ییٚمہِ ساتہٕ امام حُسینن صدا دیُت میدانہِ کربلاہس انٛدر حل من ناصرین ینصرنا اے چھاکا یُس وٕنکیٚس مددس یی دپان امام حُسین چھُ میدانس کُن درٛامُت خۭمن منٛز ییٚمہِ ساتہٕ شور ووٚتھ امام حُسین علیہ السلام گوٚو خۭمن کُن واپس اتہِ پرٛژھُن پننہِ بیٚنہِ دِدِ حضرت زینبس دوٚپنس زینبا خۭمن انٛدر کیٛاہ شور ووت بٮ۪مار چھا وُنہِ حیات کِنہٕ بٮ۪مار درٛاو ییٚمہِ دُنیا دوٚپنس بٲے صٲبا ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ آلوٗ کوٚرُتھ حل من ناصرین ینصرنا علی اصغرن دیُت منٛزلہِ منٛز پنُن پان دٲرِتھ دپان امام حُسین گوٚو علی اصغر روٚٹُن کۄچھِ انٛدر علی اصغرس سۭتۍ چھِ کلام کران دوٚپنس میانہِ اصغر پۄترٕ ژٕ ما ہٮ۪کہٕ ذوالجلال سوار گٔژھِتھ میانہِ علی اصغر پۄترٕ ژٕ ما ہٮ۪کہٕ پانہٕ میدان نیٖرِتھ میانہِ علی اصغر پۄترٕ ژٕ ما ہٮ۪کہٕ تلوار تُلِتھ ژٕ کوٚت چھُے میدان نیرُن دپان کٔمۍ تام کچہِ زبٲنۍ چھِ علی اصغر کیٛاہ تام ونان امام چھِ بے اعجازِ امامت سمجھان دپان چھُس میانہِ باپہٕ مےٚ دِتہٕ میدان بہٕ کرہاے جان قۄربان بہٕ ونہاے زُو میانہِ بابہٕ مگر وٕچھان چھِ رُبابن ییٚمہِ ساتہٕ علی اصغر پننہِ کۄچھِ انٛدر تُل دوٚپنس اکھ تُہۍ کٔرِو نا آگہٕ صبر بہٕ نِمہن اکہِ لٹہِ پنُن فرزند خۭمس انٛدر دپان خۭمس انٛدر نیوٗ رُبابن علی اصغر علیہ السلام رُباب کیٛاہ حظ کران دپان موج چایہِ ہس تریشہِ داما مگر تریش چھِنہٕ خۭمس انٛدر دپان کوکل شیہرٕ علی اصغرس ییٚلہِ کوکل چھُس شیہران ییٚلہِ سجاوان چھِس امہِ پتہٕ چھس 2-3 ؤصیت کران پنٕنۍ دِد دپان اکھ ؤصیت کٔرنس دوٚپنس اصغر ژٕ چھام کم سِن مگر ییٚمہِ ساتہٕ میدان نیرکھ یُتھ نہٕ بابس تام تیٖر وٲتی علی اصغر پانہٕ یی زِ تیٖرس بٕتھِ مگر مومنیٖن بیٛاکھ دوٚپنس میانہِ علی اصغر پۄترٕ ییٚمہِ ساتہٕ دِد زہراہس نِش واتکھ خبر دِد زہرا ما کری سوال دپی اصغر ژےٚ کوکل چھاے شیٖرمٕتۍ اصغر ژےٚ چھکھ سچومُت میانہِ اصغر مےٚ ون تہٕ بُتھ کیٛازِ چھاے نہٕ چھوٚلمُت دِژٮ۪س دِد زہرا اسہِ ٲسٕے نہٕ تریش میٛٲنۍ دِد کتٮ۪ن ہے آب مےٚ چھلہِ ہے بُتھ اے میانہِ علی اصغر ییٚمہِ ساتہٕ زہراہس نِش واتکھ یُتھ نہٕ بابس برٛونٛہہ تریش چٮ۪تھ تِکیٛازِ چون باب چھُ 3 دۄہن ہُنٛد تریش تہٕ بچوت دپان تریش دِ
دکھنا امام حسین تل علی اصغر شریعت علی اصغر دپان یم سات میدان دراو پنہ دستان مبارکن پہ تلن ام پتہ کور اشکیان خطاب دنک اگر تہ باسان حسین چے پان تریش بہ تراون علی اصغر تام تس سیک پہ ولے تیر ینس معصومس تیش مگر تریش بدل مویک تو شکل تیر علی اصغرس امام حسین علیہ السلام آئی واپس ون یم سات مظلوم چھ مگر پتر ماجن ون اکہ لٹہ علی اصغرس کس تریش دژک علی اصغرس مویک تیر دپان یہ حلقہ ناظرینس یہ تیر آو علی اصغر چھ حسین حسینس کن وچان حسین چھ آسمان کن وچان خدایا چوسن آب سوزمت تاکہ پرتا کھچے آب آت دیتائن میرس بردن نظاب بگت سیدھے کن بڑ بابس دبت بڑ بابا علی اصغرس دیتائن آب دبان امام حسین دراو میدان کربلا کن مگر مظلوم امام کیا کران اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین Patro,